Ngiyakwamukela njalo kubuze@nento.com. Ngine email la ebuya kuSisi uLoraine, I think uselithe UK. Uyabuza uthi yena my mousepad is locked, I can't use it. I use a laptop. I use a laptop, okay? iMouse yami iyalukusebenza ivalile. Ngiyibona ku screen kodwa ayinyikinyeki ngisho la kancane, ngenze njani? Okay ke Lorraine, i-problem yakho nje i-problem ejwayelekile ebantwini abaningi kusuka nje abantu bengazi. I'm sure ukuthi izenzakale uthintile something unganakile ungananzelelanga kwasokwenzakala khona lokho. Kusiya nge-laptop oyisebenzisayo kuyahlukana ukuthi i-solution yakho ukuyiphi button. It's easy, I will show you, but ubheke ku button yakho kuvamise ukuthi kube nento ezibonisayo ama-diagrams ukuthi lokhu kusho ukuthi lokhu kusho ukuthi. Angazi noma uyayazi into abathi ngama-function keys. Ama-function keys yilama key aphezulu la phezulu laptop le computer alambo F. Lama function keys ukuthi azasebenze wasebenzise kahle kufanele upresse leli button elila ngaphansi ngezansi elibhale FN nizi function eliphakathi ka Windows sign lo control. So ilele laphakathi FN disho ukuthi function. So ungapressa leli button then nje khona apho masinya so upressa usually usebenzisa izandla zombili esika left upress FN usupressa ibutton olifunayo la phezulu elilo F phezulu la ahamba phezulu kusiya ngokuthi ufuna ukwenzani. So ke i-laptop ma ilokhile into oyishoyo ile wena uthi mouse ilokhile umubona uyabona le size screen sami iyahamba iMouse iyahamba mangihambisa isandla kanje kodwa ke kuwe into eyenzakalayo so uthi mawuhambisa iMouse ingasahambi ngoba i-laptop yakho ilokhile. So ma usebenzisa i-Toshiba lamanye ama-laptop nje ajabukileyo ku F9 ya press function button le ngibonise yena uFN usupressa uF9 lo kodwa ke kule computer kuhlukene akukho la ku F9. So upress uF9 noma ubheke icomputer izokubonisa isign yeMouse le sign nje ikhiye ukuthi ngikho la elokhe khona upress uF9 la lokho nje kungesikhashana uzoyibona futhi isihamba iMouse yakho isiqala ukumove ukusebenza. Into le yenzakala nje isikhathi esiningi ngephutha mawutype nomsenzana usuku upress ungabonanga usuyayilokha eyivala konke kufana nje nabo la kuthiwa inam lokho uyabona ungapressa lapha ama number wasasebenzi ungapressa lapha ilokho ithiwa i-scroll lock. So kuyakhiya ukuthi i-computer ungasakwazi ukuhamba usiyaphezulu laphansi noma usiya emaceleni kusuka yabona ipage malilide ma umove ulikhweza siyaphezulu noma ulikhweza siyaphansi ma upresse u-scroll lock lona u-scroll lock njenga lo awusakwazi ukuyihambisa ipage lakho. So kunjalo ke neMouse iMouse lock mousepad lokho uma upress mousepad lokho mina la kimi uF10. So njobe kanje uF10 ngingayilokha iMouse yami ayiwazi but ngiyapress function lo F10 sikwazi ukuhamba makuukuthi singilokhela. So into elula nje inkinga suka singakwazi ukuthi isuke ingapi noma kusuke kwenziwe yini. Kwenzakala isikhathi esiningi vele ebantwini umuntu azayithatha icomputer yakhe ayihambise kuwakanika bayembiza imali enkulu kanti ke usizo lula. Isikhathi esiningi into engizoyisho kuma video amaningi isikhathi esiningi uma ngiqeda ukukhuluma ivideo ngiqeda ukutshela ukuthi wenze njani ngosizo olufuna ngiqeda uphendula umbuzo wakho ngizokutshela ngeF1 button. Siyavilapha isikhathi esiningi ukuthi siye la F1 lo uhelp uncedo usizo upress 1 kusiya ngepage olivulile F1 uvela hla kulethele uncedo ngalelo page lakho okulo ukuthi kuyini kuvama ukuletha uncedo ngezinto ngemibuzo ejwayelekile ukuthi uma ufuna ukwenza lokho wenza so uma ufuna ukwenza lokho wenze so. Isikhathi esiningi suka sibe nokuvila noma singazwisisi kahle ngendlela abasitshela ngayo ukuthi usizo esiludingayo siluthola kanje noma kanje. So ke uma ukuthi unayo inkinga entweni oyenzayo usubona ukuthi usuphelele usakwazi ukwenzani upress uF1 button lo uyakunikeza ilist yezinto eziningi ozifunayo ozidingayo khona lapho. Yabo.